OMatsidiso think this is AI bafowethu. Engaze ngayithanda bafowethu into eyenziwe ilo nkosikazi bafowethu wasemsinga. Hayi bafowethu ngeke lisekhona ithemba bafowethu. Asekhona amakhosikazi ngempela bafowethu aqotho. Shuthi thina bafowethu esibheke endaweni wrong. Yazi ukuthi bafowethu yazi yachaza. Yabona uma ukuthi awuyibonanga bafowethu le video labantu bobabili lo ngapha lwasisongale ngemumva uganile le kushuthi ingane la behamba nayo manje kade ishutha neqhawe layo lapha engicabanga ukuthi igcoka melisha and uzwakala lo nkosikazi bafethu ngalena ethi hey ngabe nami ngiyashutha manje ngiganile yabona ngabe ngiyashutha manje ngiganile and ivele ya trend bafethu lento but ke ngicela nje sike si-analyze lokho bafethu ngabe ngiyashutha yabona lo muntu uthi hayi ukuthi uyaziphakamisa noma mhlawumbe akafuni ukushutha but uyazazi bafethu ukuthi uganile uyabona la khona obeyoshutha azagacele kanje emotweni kuthiwa hayi musukuba serious but kodwa bafethu yabona isifundo engicabanga ukuthi kufuneka sifundwe la ukuthi uma umfazi womuntu khona izinto ozenzayo khona izinto ongazenzi ngisho ngathi uyalibona iqhawe lakho ukuthi nali but uma ukuthi uhusband akazi noma ucabanga mangathiwa mhlawumbe ushuthile kwabonakala lesithombe sesitrenda ku social media beyizobuya ithini lento kuhusband wakhe abantu abaningi vele bazomgxeka la kuma social media cause la ko social media vele si promote oMatsidiso asiba promote abantu abaziphethe kahle vele la ku social media ku promotewa khona ukuziphatha budlapha ukuthi noma ngathiwa umfazi womuntu but nje indoda yakho idicelele phansi noma inini hayi ngeke bafethu akaphoselwa amashumi bafethu lo sisi naye ne bank account yakhe bafethu uyifakile lapha ayawaphoswe bafethu amashumi sifuna yandi into enje bafethu hayi ngeke sizovele siyothatha emsinga sonke bafethu sizovele siyothatha emsinga sonke ayikho lento ewazi wangichaza bafethu lo nkosikazi wazi wangichaza lo nkosikazi bafethu ngiyazi ukuthi umfazi womuntu vele kuthiwa bafethu akachazi but ichazwa indlela enze ngayo bafethu angisasho mhlawumbe ukuthi ngichazwa uye nje straight but indlela enze ngayo bafethu lo muntu uyasazi isima kusona bafethu uyayazi into afakwe kuyona omunye umuntu bezothi hayi ngeke i-celebrate ngiyophinda ngilibone phi azafuna ukuqetshulwa ngisho esidlathini njengoba kuhlezi kwenziwa phela thina sihlezi si-understandiswa bafethu ukuthi hayi ngeke i-celebrate leli bekumele ngishuthe lize limbambe ngemumva umfazi womuntu i-celebrate yabo nje lento enziwe lo sisi bafethu iyona nto kanye-ke ezokwenza ukuthi bafethu kuphoswa amashumi lapha ku-Capitec awaphoswe bafethu amashumi sifuna yandi into enjena bafethu awaphoswe amashumi